دما خوش ببینرین هیجا ایرو هفته آدار 2022 جه روژان جه روژا پیشمی بویر رو گشترین هری سری که هری بالکشین کلستران سری جهانی رودانه میجاره کردن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا 3 هفته در بازبون او روسیا لپیشبری اوکراینا نکاره بگه هیجا آرمانجا خواه خیلی مسکوی ین هفته که نیزی مه که دبه او یک جی بخور استا ایریشان هین زیده تر دشوار دیگه دنوا 24 ساعتان ده لباشری چارنه فیه دیگه و با کوری ولات 53 کس هاتن کشتن روسیا راگهاند کو وان دنوا 24 ساعتان ده جی 46 بناسازین دنین لشکرین اوکراینی تیک برنه استخبارات دولتین یکبن آمریکای جی تخمین دیگه کو دنوا 20 روزن شرده بیتری 7000 لشکرین روسیه هاتنه کشتن افجیتی واتیا روسیا دنوا شری حتی نهاد جی 20 سالان شری دولتین یکبن آمریکا ل عراق و افغانستان زیده تر لشکرین وی هاتنه کشتن. سه هفته در باسکر و شری لأوکراینای بتاوینه بویا. دشرک و 22 روزن دوام دیگه بلانچویا سویلین هاتنه کشتن جی زیده دبه. والی چرنیوی درباره بمباردمانا ارتشا روسیه یا لسر باجار ده داخویانی دا او گوت. دجمن به ایریشن توپیکون و هوایی ین سیستماتیک بنسازیا سویل آباجیر تندیگه. 24 ساعتین داویده مه جزای 53 کس هاتنه کشتن برن مورگی. ارتشا اوکراینای جی دبیجه لباجار وان در بینگران لارتشا روسیا خستنه. دیمن شر جیهان یه دویمین لناوا اوکراینای تندیتن. انجام ایریشان لناوا باجاری ولنواخا تیخویا کرن. جبر ایریشن روسیا جباجار کوچبریه که زیده بیکاتیه. دیمن شر لباجار جتانکن تیکچویی و ویرانی هایی خویادگه. اف درجی باجار خارکیوه جد سپیکا ایریشن روسیا و حطانها جی لسر باجار ایریش شکزیده روسیه هیا. دوان ایریشان ده حطانها بدهان سویل مرنه. هری داوی ایریش 16 آدار لدشی آواهین سویلان پیکات بو. وزارت پاراستنی یا روسیه راگهاند کل اوکراینای دناوا 24 ساعتین داویده 46 ناوندین بنسازیا لشکری هاتنه رو خواندن. بردف که وزارت ایگور کناشنکوف به داخویانیه که آگاهین لسر ایریش دا او گوت لأوکراینای 24 ساعتین داوینده 46 تأسیسین بنسازیا لشکری هاتنه تیک برن. 181 بالافر و هلیکوپتر 172 بالافرین بیمروف 107 روکتاویژن پرلوله 1379 تانک و گلک وسایتین زرخی هاتن بیکر کرن. لگوری نیویورک تایمز استخبارات امریکی تخمین دیگه که 7000 لشکرین روسی دناوا 20 روزن دسپیکا شری لأوکراینای دهاتن کشتن. دراپور دهات گوتن اگر تخمین استخبارات امریکای راست به ارتشا روسیه دناوا 20 روزانده جا ارتشا دولتین یکبوین امریکای که دناوا 20 سالانده لعراق و افغانستان لشکرین وی هاتی کشتن زیده تر ونداهیدانه. تی تخمین گرن نافبره 14 حتی 21 هزار جیبرین دارونه. لگوری رایدارین روسیا و ناتویه دشرده هریکم 3 جنرالین ارتشا روسیه هاتی نکشتن. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу.
جبو اوکراینا هیوین دانوستاندن هرچی قصی کم جیبه لی قنجیکه که لکوشه که جی خود پاریزه آلی ده دانوستاندن ده لسر 15 خالین سرکه گوتو بیشاندکن خالک سرکه درکتنا ارتش روسیه جه اوکراین او هر وها درکتنا و نکتنا کیوی یا جبو ناتویه بریتانیا جه گوتنین موسکوی بفکارن سر حکومت اوکراینی زلنسکی جه کنگرسا دولتین یک بون آمریکای را آخوی او جاره کدن داخوازا پشتوانی چکین پاراستنا هوایی کرد. ددمك دا كودنج چکان لنوا اوکراینای بلند با آلی جبو لهفکرنشی دنوا دانوستاندنان دنا لسر پلانا آشتیا دمکی یا 15 خالی کودناف دا آگربست و وکشینا روسیا هییت مشاندن لوکه شرطن یکم دوی کیو شرطن بی آلیبونه و سینوردار گرنا هزین خوین چکدار قبول بکه هرچه قاسی آلی حطانها لسر خالان گشتی لهف نکربن لیتی ادعا کرن کو پیشکتن هیا روزنامه یا فاینانشال تایمز دنوچه خویاس پارتی چافگانین خوراگاند کو جارا یکم گوتو بیجا جبو وان خالان 15 آتاری جالی شاندین هر دولاتان و هاتن کرن تاوی کو موسکو و کیو راگهاندن کو دانوستاندنان ده خالین پیشکتنی هنه لی ریوبرین اوکراینای جسروک روسیه ولادیمیر پوتین نپشت راستن. او دفکرن کد با او یک ریبازک با. پوتین بخواز جاره که دن هیزا خواه کومیسر هف بکا و جبو ویدمی قزنج بکا. پوتین دا آخافتنا خواه یا دوهی کری دا تنیشانه این کوه بریا دانوستاندنان روشی چاره سر بکن در رکت. سروک روسیه سوزدا کو اوی حمو آرمانجین خوین شر لأوکراینای پیک بینا اوکوت. امی تجاری ری ندن اوکراینا ببا هیلین کجبو ایریشکرنا لدجی ولاتیمه. لگوری پلانا نافبوری اوکراینا وی هیزین خوین چکدار بپاریزه. لیوین 4 بمینه کجبو هف پیمانین لشکرین وکی ناتوی دور بمینه. و جمازوانین بارگهین لشکرین بیانی لسر آخوا خودور راوسته. بردف که کوشکا سپی کرملینه دمیتری پاسکوو دو جبو داوی آنینا شریل اوکراینای مدل سویدی پیشنیار کربو. شورمنده سر کمار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی میخائیل بودولیاگجی ده همان ده میده جه خود نواشانده دانوستاندنان ده دگرفه گوت هرچه پیمان کوره امضا کرن و لشکرین روسیا جخاکا ولات درکون. وزیر پاراستنی بریتانیای بین ولاس درباره گریدانا روسیا یا بدیپلماسیه و گمانین خواه زمان و ها گوت کامپانیا که مدیا یامازن دوی شریدتی مشاندن. دما دور تی روسیای نبگوتنین وان بگمان دوی هون وان بکرنین وان بنرخینن. سروکمار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دوهبریا ویدیو کنفرانسی جو کنگره دولتین یکبوین امریکای را آخوی. ولودیمیر زلنسکی گوت دوی قادا هوایی اوکراینای جفرینان را بگرتن. و گر او یک نیه کرن دوی پرگالین پاراستنا هوایی و بالافرین شر بتن ما. زلنسکی جه اندامین کنگرسی دا خواست کر که جزاین هین زیده تر لسر موسکو وره فرز کرن. سروکی آمریکای بایدن راگاهاند کو ولاتیوی و 800 میلیون دلاری دن جی وکا آلیکاریا لشکری بده اوکراینای بایدن سروکی روسیه پوتین وکا سوجدار شهر بناف کر لسر رخنین کو اف پشتوانی و روشی آلوستر بکه کشکاس پیشی گوت سیستما پاراستنا هوایی جبو پاراستنیه لی بالفرین شهر جبو گورکرنا شهره دوی نوبری ده دولتین یکبون آمریکا او 5 ولاتین دن به ادعای روسیه لأوکراینا سوجه شهر دکه بانگا جوینه لکنسه اولکاریا نتوین یکبوی کرد. ولاتین روژاوایی زختا لسر موسکو زیده دکن. لآلیه کی برخوادانا لنافا اوکراینا و لآلیه دن جزاین لسر روسیا موسکو تنگاف کریا. We're crippling Putin's economy with punishing sanctions. That's going to only grow more painful over time. سروکی دولتین یکبوین امریکای جو بایدن ددا خویانی خویا لسر ایریشا روسیا یال اوکراینای ده سروکی روسیا ولادیمیر پوتین وکی سوجدار شر بناف کرد.
بايدن ديار كركو شر ويدريج ودجوار با وقالي أمريكا لدشي إيريشين بي أخلاقي ين بوتين وبخورتي بيشتگيريه بدن أوكراينا جو بايدن ديار كر كوي ببوهاي حي 6 مليون دولاري تشكو ألابي لشكري ين زيدج أوكراينا را بيطاين هروها 20 مليون قلا وبالافرين بيمرو إن بتشك ين بشكل جور بجور وبين داين بايدن راغهاند كو أوي برغالين باراستنا هوايي ين منزيلا وان زيدترا ودكارن لبلنداهين بيربلند لبالافران بخن بدن جي بدن أوكرايناي ريفابريا واشنطني ادعا كر كوجد سبيكا شر حطانها وان صوزا يك بهنوك 35 مليار دولار آليكاريا لشكري دانا أوكرايناي لدشي گوتنين بايدن ين درباري بوتين دج موسكو برتك دركت بردفكي كرمليني ديمتر باسكوف گوت ام داخویانین بویرنگیان سروکوماری کو بومبین وی لچار آلیان جیهانی به 100,000 کس کشتنه ناین قبول کرن و نای عفو کرن. 1 year since 8 people, 6 of them women of Asian descent, were tragically killed by a gunman who attacked 3 بردفكا كوشكا سبيجان بساكي دياركر كو أليكاريا أولهية ياكو دولتين يكوين أمريكا جو أوكراينا راغهاندنا بو إيريش كرني بو باراستنية بساكي دجوينا شابهمنية يا روجانة كل قصر سبي لدار خصده روژه بنرخاند و برسف دا پرسین روژ نمافانان. بساکی گوت آلیکاریا کو ام ددن اوکراینای جبو آرمانجین پاراستنه نه نش بو آرمانجا ایریشیه. پرگالین پاراستنا هوایی جبو پاراستنه تینه بکار آنین. لی بالا فرجی جبو آرمانجا ایریشی تینه بکار آنین. امریکا و 5 ولاطان بحنجتا کو روسيا لأوكرايناي سوجي شركرية إيرو بانك لكونسيا أو لكارية يانا توين يكبوي كرنا دداخويانيا كل سر حساب تويتر ينو نرتيا دائمي يا انجلتراي لنا توين يكبوي هادايم دوها هاد كوتن بريطانيا دولتين يكبوين أمريكاي إيرلندا نرويجي ألمانيا جبو أوكرايناي بانگ لکونسیا او لکاریه یا نتوین یکبو ایکرنا. لگوری نتوین یکبوی دشره که روسیا لدجی اوکراینای داید دسپیکرن 726 سویل هاتنا کشتن 1174 سویل جیبرین دار بونه پشتی ایریشان 3,100,000 پنابر راویان ولاتین جیرانان. طاران د نابرا آلوزیا موسکو و واشنطن دمای دولتین یکبون امریکای جراگاند کو د دانوستاندنین برنامه پیمانا نوکلیری ین به ایرانی را او نیزی لحفکرنه که گنگازن. بردفکی وزارت کارین دروی امریکای نت پرایز د مجارا دانوستاندنین لویانای دا آگاهی دا. نت پرایز د داخلین چاپمنیا روژی یا دوده راگاند کو او نیزی لحفکرنه که گنگازن. پرایس دیار کرکو لحفکرنین به ایرانی را هرچند demek Kurd jimabe ew bawerin ku dikarin çareser bikin. Berdevkî Wezareta Karî derve her wiha berdana du kesên İngilîz, İranî yên ji aliyê Taranê ve Slavkir û bank kir, welatiyên Amerîkî yên bi rengeke neheqî girtîne ji bo berdana wan tavilêka biavêtin. Lê Rûsyaya ku ji ber êrişa wî ya li ser Ukrayna ji aliyê welatên Rojavayî ve cezayên tund hatiye ferskirin, pêncî adarê daxwazên nû kir. روسیه گارانتیا خواست کو پیک آنین امریکای باندوری لحفکاری آبوری یا به ایران رنکه. وزیر کاری دروی امریکای آنتونی بلینکن اف داخوازین کو هفدیتن دان راوستاندن وکه لدروی روژه ویجی نرخاند. للیبیا روش آلوز دبه آلوزیا سیاسی یا لنوا ولات مترسیا درکتنا شرکی دن بخوره تینه جبرویه که جارکه دن لآسوین ولات مترسیه که زیده یا شر خود ده نشاندان نتوین یک بوی هشاری دا کو ولات جبر کریز حکمتی یا لیبیایی با آلوزیه که نو یا سیاسی ره روبرویه. جبر هرستا کرسیه
دەسەڵاتێ لە پێشیا لیبیان ڕۆژێن بترس خویاتکە. In this regard, we urge the TDF to endorse the ceasefire immediately. جگەرا سەکرەتێرێ گشتیە نەتەوەیەن یەک بوویی ji bo karobarên siyasî, Rosemarey Di Carlo di axaftina xwe ya ji bo konseya ewlekariyê ya neteweyên yekbûyî de diyar kir ku wan di nava komên çekdar ên li Rojavayê Lîbyayê de gotineke tehdîtkar zêde bûye. Di Carlo bal kişand ku geşedanên xemgîn hene ku seferên di navbera Trablus û bajarên li Rojhilatê Lîbyayê hatine rawestandin û tevger ji hêla komên dijber ve hatine astinkirin. Lîbya niha pêkhateyeke siyasî ye nû ya ku xetera dapeşkirina saziyên xwe careke din dike û paş diçe. Ev yek jî weke destkeftiyên ku di 2 salên dawî de hatine bi destxistin hate nîşandan. The provision of humanitarian aid, but would also be a starting point for the De necessary Carlo bang li aliyên Lîbyayê kir ku rêbertiya berpirsiyar nîşan bidin û piştgiriyê bidin hewlên netewên yekbûyên ji bo çareseriya aştiyane. Di civînên forma diyaloga siyasiya Lîbyayê ya bi pêşengiya neteweyên yekbûyî di mijdara 2020 de biryar hada dayîn ku hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê yên li Walêt 24 Kanûna 2021 de bênel darxistin. Lê hilbijartin nekarin di roja diyarkirî de bênekirin. Ji ber ku meclisa nûneran û desteya bilinda dewletê li ser qanûna ku ê binesaziya qanûnî diyar bike li hev nekirine. Meclisa nûneran a Tobrukê di dehê Sibatê de Fethî Başaga weke serokwezîrê nû hilbijart. Bi hinceta ku dema hikûmeta niha yekîtiya neteweyî di 24 Kanûna 2021 de bidawî dibe. Serokwezîrê hikûmeta neteweyên yekbûyî ya Lîbyayê Abdulhamîd Dubeybe meclisa nûneran bi dûrgetina ji nexşereyê ku di peymana Cinêfê de hatiye diyarkirin sûcdar kir û got ew li ser erka xwe ye. بله ام ji Lîbyayê bi berê xwe bidin Japonê û bi Japonyayê dewam bikin. Li Japonya bi pêleya 7.4 ertejeke bihîs pêk hat di ertejî de herî kêm 4 kes mirin û 107 jî birîndar bûn. Berdevkê hikûmetê Hirokazu Matsuda ragihand ku di ertejî de 4 kes mirine û 107 jî birîndar bûne. Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê ragihand navenda ertejê 6 kilometre dibin erdê de li rojhilatê Fukushimayê pêk hatiye. Hate diyarkirin ku beriya vê ertejê çend deqeyan li herêmê ertejeke din a bi pileya 1.6 pêk hatiye. Ji ber ertejê li herêmê xisarên madî çêbûn. Hate ragihandin ku ji ber ertejê li herêmên di rêyên otoban de qelişîneke kur û li firojgehan jî ziyan pêk hatine. Dîwarên kelha Aoba ya li bajarê Sendayê jî hilweşiyan. Şirketa rêyên Hesin ya Japonyayê di daxuyaniyekê de ragihand trêneke biles a li bakurê Fukushima jerê derket. Hate ragihandin ku 75 rêwî û 3 personel bi qasî 4 saetan di trênê de asêmane lê ti birîndar û kuştî çênebûne. Erteş li paytexta Tokyo jî hate hîskirin. Berê bînerên hêjem li vir digêjin dawiya bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar.